Sredstva u visini od 326.000 dinara, koliko je vrednost ovih radova, biće dovoljna za delimičnu sanaciju dotrajalog krova na zgradi kabineta za fizioterapeute, a ukoliko vremenski uslovi dozvole, radovi će biti završeni za nekoliko dana, kaže Mirko Srećković, direktor medicinske škole. Naš najveći problem predstavlja ravan krov na glavnoj školskoj zgradi, dodaje direktor Srećković, a planirana sredstva nisu bila dovoljna, te je prvi postupak javne nabavke propao. Nas očekuju još poslovi na sanaciji ravnog krova, gde nam je, na primjer, ne tender, nego javna ponuda propala i da su predviđena sredstva bila jako mala i niko se nije odazvao i to ćemo morati da ponovimo. I verovatno da sačekamo rebalans budžeta uz jedan zahtev, tako su nam je obećali, da će se povećati ta sredstva, to možemo da odradimo i početkom školske godine. Problem je što je to ravan krov. Mi nismo mogli da tražimo sredstva kao kompenzaciju od poplava, a činjenica je da je zbog velikih padavina i došlo do većeg oštećenja, tako da će im biti potrebno veća sredstva. Ali smo mi već sproveli postupak javne nabavke za jedan deo poslova, to je krečenje drugog sprata učionica. Jedino moramo možda ostaviti plafon da nam se ne desi da okrećimo to i da sredimo, a da elementarne nepogode, odnosno kiša nam pokvari posao. To su u stvari tri vrste radova na školi koji su neophodni u ovom trenutku. Ovaj krov, sanacija ravnog krova na glavnoj zgradi i sređivanje, odnosno krečenje učionica koje već 7-8 godina nisu sređivane na drugom spratu sa svim sanitarnim čvorovima i svim drugim pratećim prostorijama. Medicinska škola jedina je regionalna škola u okrugu, a iz godine u godinu raste interesovanje za njene smerove. Ove godine imaćemo više od 650 učenika, što premašuje naše kapacitete. Nekoliko godina unazad konkurišemo kod Ministarstva za sredstva za izgradnju trećeg sprata na glavnoj zgradi škole, ali za sada nismo imali uspeha, dodaje direktor medicinske škole. Ja sam malo glasno razmišljao i možda treba da naša lokalna samouprava razgovara sa drugim lokalnim samoupravama, ako ne ništa drugo, bar sa Jagodinom i Paraćinom, jer smo mi bukvalno prava regionalna škola, možda i jedina regionalna škola u našem okrugu. Nema drugih medicinskih škola, veliko je interesovanje, a to je i upis ove godine pokazao, gde mi bukvalno 150 učenika imamo 49 učenika iz Jagodine, 36 iz Ćuprije, 28 iz Paraćina, dobro, sad 14 i ostalo, i čitavo jedno odeljenje bukvalno van našeg okruga, što znači jedna prava regionalna škola i možda je vreme da se razmišlja o participaciji, nekoj vrsti participacije učešća u opremanju škole. Ne mora to da budu materijalni troškovi, to sigurno pada na teret lokalne samouprave, ali da se poboljšaju uslovi za obrazovanje, za sticanje zvanja, to bi već moglo da se postigne dogovor, jer takve škole nema ni Paraćin, ni Jagodina, ni ostale opštine u okrugu. Ideja o zajedničkom finansiranju regionalnih škola do sada je zaživela samo u većim sredinama. Prema rečima direktora Mirka Srećkovića, ovo je samo jedan od načina kojim bi se na duže staze rešio problem kapacitete škole, za koju već dugi niz godina ne jenjava interesovanje.